BS no na ni yemu a enisa na chese ebi mu so se enim se epono ebi mu eto no na epono fufuro ni bi mu a na eba enisa na ebusuafo kame akwa yese ye osoro anase ye beka ne se ehumobro bia na favor bi ato ye nua bema ana ye papa Captain Smart esom ye hwe na say ye entemo nche ye bia. That was on the 6th of May and Tiela to Abontin sem ABN Michelle Angel Broadcasting Network CEO any management one more atna say ayeshe ya chese one more suspend ye nua bema Captain Smart edi every adwuma mo wonom ni nyina ewo nensem kan ye bia wo kan ye edi etiam penifo ye mampanyi ne na bege twe ni ebiom so alankojo chematen ni penifo ne nyoma nananom a akeka efa wo mayi se de wo mayi ekwo na ne nkasa ye munu dodo na hu ni se ankoye ebirum nso hu ni se eye ne kwan so a enonom na enumu na chese eye Angel Broadcasting Network meye CEO ne management no etna se hu ni se de bi asem a wababa bekan the pressure na aba beto ye nso na chese ensem no se de na ebobo ba na chese wo muntimi nya hwe se wo mo ebe suspend ye nua bema na ye papa Captain Smart na ebra ne suspension yi ebebeto edwa epesekim ene ye papa yi wakasa bi was wo se womo efreno na womo kache ne se womo eyine dia so be a glory be to God wonu oni bibia dey eka I just will take it to the page so kwankwa kase wono de bibia entimi breaking no bibia entimi nyede embubu no anyame mu ya wonu onwu ye ema eno so eye ensafofo na de nti ameka se asa wosoro asane ababa behwe no ene SM founder of Loud Silence Media ye nua Calvin Ekwao Taylor oye Ghanaian journalist based in USA one also so edenensem bi ababa betu edwam na wochemu a debi eni kwase Captain Smart osu onwinwi wo bobo ewo yi a anase suspension ayede amano ewo na adwuma mu ewo na wono why ready say obe employ no for 3 months eda yenimi wonu obe employ no na all employ no nya de enso se wo be ja na ejeje mu ekwasa so wo hunu enepa ewo ne mu wo hunu se aye nua be me na ye papa yi wo that akokodro that courage na a wo betimi ejina abobo bibia emu a wo nsuro enfere se me kokan me manuel diane ebebo me enti wo ofa na adwuma na adwuma na wo ofa no every day per a day obetua no ye sika ye nile say $100 daily eno na wo day ebe ma no achese no ni monocrampo no allowances and so ebe kan for the next 3 months no na eno na dodo na ete ye na wo mo eka se ene ye kan no BBS no na ni ye mu a enesa se ye you baby na wanko baby a what one mo abefo se ehwa ene ye wo bia ya na se ehwo ene de nyankopon eyi ade ama wo a che se everyone sa wo fro se bibia aba na wie ya enesa na so no na ade no say mu na nyankopon wo ye den wo bie eye apuno fofom nti dodo na woni say Calvin Ekwao Taylor wa ya de pa eyim say ene de wo no so aye na adwen sem wo beboa eye Captain Smart na wo be mano eye adwuma na per a day wo betimi ama na $100 na say eye energy sem na no de bi no so e ka say da bi o man Calvin Taylor and that no Emma nansem a work no enye na sumu dokodoko because of sika obenya ne pede nti na emma ne enjai le duma emfa ento hono nkonkonko ye no na what if say wo no so ebre bi ebeba say ye shut down ne company anase ye shut down the stationer obey ready and now when so best koswa ahwa na enti Captain Smart endwi eye ehu mienu ansa na watu anamo na ebusuafo eye ensem a abeto eye yapono eso eno no Captain Smart
You're suspending no at the free Angel FM and no powerful show. Not just a wasn't kawaye na no man in Casa ye be at the same penny for the moon is a suspending on and that day a quine for so a day a mano. I just say a no crapono pay our benya and as a sika or benya no crapono a somboa so many bakwa no not just any sika a bro and not any just any December the one now is away there. Mane ha no komponya na adwen sem wo twen se angel for ebe frɛ no wo mo frɛ na fine wo ma frɛ na no anu no wonyi nani emfa emfi wo no na ebusuafo sei na wo ensem ni wo ni sem ye Calvin Ekotela ne offer wo de Emma Captain Smart no ne kwan so a eno no wonji ntum anase eni kwan se wo gi edi etum na ebiemo enso so no sei na wo hu no se no ma ye Captain Smart kan ye no na emfum so bi ewo ho na de wo kan ye no wan kan ye anase wo kan ye na ye yi ne de eno nti no se ne papa mu na waka truth no na se truth ni mu no ye yi ne de anase your suspending am Martin go back to where he was and answer won't forget it now we'll moving on for what you try ever to a try or too much in your comment section like in videos no share or all the social media platform and so equia sikapa and doesn't it you have a son Eddie Esha Makram.